ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة وده مسلمين شكوني وده سبحانه ويدو أن السلام لمن شدنا الله قد لنكي كوتا كونا الله تيغونا ماما أدو تيغان دين نمبتان تونا سلي فارن كما محمد بن عبد الله كسين دو مرونغا كما الله قد لنكي كوتا كوي هارنا غاكو أواغتي ورني نف كونفرنس لمانه دبري gejuai misiden au fay kenyano konga aiwa ede sumkuti en kade beri Allah ganna silami sutte wendi asuni sumunkutunu yere ailenki ken ko ngoydu angada nga Allah ganna berke saga batte Allah tawtira khendura wedu anga silami chu khada nga Allah ganno sun kasogobo Allah tanyo sun kasule gere no sukanda dina ke fotelongon tenkama Allah ganna pokara furum mahay titunka ke horomanda berke ko foke Allah ganna den kane Allah ta illandi falle Allah ganna qorenya ka khani dangale munu na wido yon kisa nya kada na berke ra khayna berke ra kafinya gonga titunka ke horomanda berke ay wawde silamin chukunya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin harnu ga konka agar khirin len deberi agar conference deberi ar gumbo nyakari agar nya futringa Allah gana silam su takallay anna antakalnay asuna bismillah alhamdulillah way duwa nga dang harna barke saga baten Allah na nya nga dang aljanna muso talla di tumpa hunne yo ke anta assalamu alaykum wa rahmatullahi ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون
نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بارك الله فيك. الله أكبر. ويا أخي مامنا شيخ جميرة أجري وآيو بني رجع نخارودنا في الحقيقة أتوقع قدي أدبتونا صندوقنا أدي سوسو خوندي ويا الله سبحانه وتعالى وينياغنا الله كنا براجين تفدانا أغنى رميجي نتاتي كنا دانجي لمنو بينيغا أمغدو يري إيغا أتوقع قدي ساق سيري دو فاب سيري كونتونا إدي رغا نيسو كفمي نيرو نقباني na dara muni kudo keta alhati mellemme be ganari saq sire do fab sire kontunga aga tele nongo misimani kun iya khibare kendi conférence kay munya sababu ya kudo na lancer mare mundanga ana nyani itwa khunga yo khasado garono ken nonga foger ko mo gombe wana créer programme ke kama way kin lumunu filli i khana qur'ane ke kharodanga ay dantanto ho okhramoko cheikh jimera jazakallah khair agar ayu ko benyaraga ni kharawada donc kalle min khallin wacha anas mane anas gaku anas ambak min khade ben min balu ngena an sino man mi ha sino tammi allahu akbar طيب وانا انس وانا ميكرون كني أخنا آيو خرودا ناقل بكا محكمة تنظيم. ليه؟ وانت الخلا؟ انكرا، تندكو خران 5 خينا. تند خران خنا اللي خبرا. خنا اللي خبرا مورنكا. تند 5 خينا. اللي خبرا. Deplace mu xal papa angel jo paquet tamit ko ni ana ji وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به
وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب شكرا أنس بارك الله فيك ما شاء الله الله ويلا نياغنا الله غنو دا سوتانغا أنس الله غنانيا الله غير ويبك نانتوغرا الحسين غنجوما حقيت أسن أوكي الحسن أنس والله سبحانه وتعالى نياغنا ندانغا الله غير ويبك نانتوغرا أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة 10 سنوات أنس غير فارل لغا نا خدمة الله دعاء أنس فارن دعاء أنس دا أنس عن آخر صحابي مات في المدينة تقريبا أركبي أرسامي بلا أنس بن مالك الله يلي ورجعين قيان دم بونجمو الله رمون دبنجني أنس بن مالك donc أنس والله نياغنا الله غير كبينيا أن تقرأ أنس بن مالك الله غنا مينيا أنقادنا الله غنا دان تانغا نا تيمان دي مغو مبوسيرين تدا والله مرمو خير نكيا سربي أنغرا لم من كان كتا دور التحفيز والله سرقا لنشري مورون أو ولد صالح يدعو له سربي قاموا لأننا كرا اللي مونغا دوانغاندا سربي قاموا لأننا كرا سرونغنا مونغو دانغا الله أنتم مونغو دانغا سرونغنا مونغو دانغا اللي مونغا أنتم مونغو دانغا من اللمو كخرمون ديا سارانو يغو سارانو يغارو والله لمو كي حقنا نو كما دونتني فونيان الله غري كينوي har lemu beni ifabni kariganti brene im to falle angana dinam pay alladhina hafizu lana din ibre yatima khunya oga serebe mazhabin imam malik asha yatiman imam malik asha yatiman imam al-bukhari asha yatiman imam ahmad asha yatiman imam shafi'i shaykh al-islam ibn taymiyah anga fay kuwano khoro kubeni gumboni ku lalim lapol kusu
asu yatiman donc alhatima kumpeti lebu alhatima kumpeti lebu donc serebe ganani anga khairi mulla duna anga khairi mulla lahara ma anna lemunu kudeni kharangenya ina allah qur'anen qara ina allah dinantu ina farencu nantu igana allah dinantu igana farencu nantu ani ina kat sara haqqentunu kha angami kharangundi dina iran sara haqqetunu angami kharangundi sunna iran sara haqqentunu angana kara araga misale soro yoguni kara banna khoro iger naburun to soro nyampanke di batte ikallem palle inaburu khosu ya ke ngay moko kebe wat serengana kara fofana be ga wurun kate ko por forkan amu kana mak wuñi bawon mané e wurun katman kebe geri joti fure kemi joti de kallana kemi joti de agar kube ni toko kanyandi joti donc gil serebe ga brene on medanga taxi yenya angere wor yoguni khallu aga daga ñeme tribunal yoguni xeyenga adaga ñeme tribunal ya bawon khabilan ko rasafa ñaman imu dungé silama ko ngité i daga ñam tribunal ya donc xeyebe ga daga ñeme tribunal billahi alaykum ni khatrinin sorobe ni gadado xeyembate ko ngu duwando serebe tamp nabureke ko ngu duwando serebe tamp nabureke wallahi inti duwanga dang abadan kembere keta taxi ñan ntitina nal mun to miskina kunde kha golnya alla dang la haram fo ta kundi de fo khay dukara bawona nabureke fofo tandanga nabureke illa aga feti kebe dol kenga angere rondi angere khasondi na boko ado kebe angere ro alla nore na misidun taga na alhatime ni ngut en charge na miskin ni ngut en charge na nginne lampunto beniga ko fonno ga no kitungineya wotunto beniga ko fonno ko nga woni jara ko foke fakkanyan miskina ko foke fakkanyan korinto est ce que amatu nanti yoguni kara ikallen tabu angirman fontima ke gatel hôpital ni gatel jare itakuma watengi kata watenjo fe degré be khari gana hôpital antak fosiron anna serenni khabila no miskina atampinte asuitu sere su fintimaga kha gana kara inati wana den kar kenati di woton tinga kenati di gumbon tinga kenati di bade charge muma idi tinga ken man sirol ket ma wona metuwa gillo yonkim pakka sorobe alla gere naburen kinan sorobe alla gere seyen kinan kharo mundeni inanda qur'anen qara kharo mundeni inanda dinan qara sel khaga mulla kharo munga duanga khadan kelemine fay kundu nti khadanga bedege ñan sino filla ñan yitte ñan agana yitte gana qur'ane ke tang aga kat harfe su haranga mallager safa fa dang baraje mallager safa ma dang baraje mallager safa serebe ganya sababu ya maga jofeni ke sigrexe wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana an yaruddana ilayna maraddatan jamila kempalle wana Hussein Gunjomu ambak minne gallade aywa antoko anjamu an kan jino yigo sumendi la kan tampia dulle do dakko yani afara'aytumul lata wal uzza wa manata as-salisata al-ukhra alakum dhakaru wa lahul unsa tilka idhan qismatun diza in hiya illa وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياه الله قال ندي سوتانغا الله قال قرآنك خرانونا أتانغاندنا الله قال نوندي ودي سودا توزور خدر خطو خمغا واردو سرومباتي سروبيني إغانتخا قراز كنخاي خانا تو خاغا غول كيبي خان خيري غولنيا ولا تو نانتي قران قرانغانا ادو قران قرانغوندانا هم احسن الناس هم افضل الناس والله سرنتني كي يا خين كما
agam pos Quran karangundana farenti khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama khay khasu fo siren tuba usu fo siren ko serebe gar Qur'an en qara aga yile limun ka karangundini Qur'ane lidhalika allati Qur'an dunkon lundanga hum ahlullahi wa khassatihi ya Allah Allah gana nya serebe dang awre nan ken kisi ko agari hadith nga mokombe hadithul qudsi Allah gana komebe khanu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih wa kuntu yadahu alladhi yabtisu bih wa kuntu rijlahu alladhi yamshi bih fa in atani yamshi ataitu harwalatan Allahu akbar bimana Allah gana serebe khanu Allah gana nya serebe da fontini yake ya ken kamma aragan kosono lidhalika sere wo sere anga barke murun wallahi dulle jimi qur'ane me barkente qur'ane goro fofo barke nyani man faare nya yimu tencu fosiri khaytu sabab bege man ci faare nya yimu toni posiru man faare nya annabi nyimu posiru khay sabab ketuwa bawon qur'ane nya faare nya anne nyimu kutu qur'ane me yanki man ci Allah gar Muhammad yimu toni nya khayra umma ukhrijat linnas limata manano ko nya soron posiru bawon qur'ane nyanko wa qur'ane mi yanka sorotani oga kaso kebe agen sun kaso limaza sun kaso nya sayyidu suhur limaza sun kaso go foso kaso kusu bawon qur'ane nyanka ki kaso laylatul qadr urbanian kha wallah serebe gana kume kenguro anyan kume khairinchu serebe gana rege kenguro anyal lege khairinchu limaza laylatul qadr أفضل الليالي الدنيا باوني بالاتفاق 10 الأواخر أفضل الليالي في الدنيا أنتو أري ننتي كو تنتنو كينغ بوغو ما خنو أغام بوس كونكوتو من 10 ذي الحجة أي في نهارها وغناني كيو أتوان غادي المحرم شهر الله المحرم كيوها ذي الحجة كيوها bimana kumbito tammi yam posu duna kiyum bitunchu ogana ni wuron ka kontene sun kaso ke tamul legeru ayam posu duna wuru kusu man ci ak foso duna wuru kusu bawon qur'ane nyank ku tamul legeru wano ko qur'ane nyanka laylatul qadr lidhalika ya ikhwan القرآن كلها بركة كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياتي كتاب مبارك لذلك كي سرنتني كي يا خنكم سرنتني كي يا فونتني كي يا خنكم أنا أنغا بركة مورون بركة كتنة قرآنية لذلك أحباب قرآن قرانانو قرآن كاني بينك تجي كورو يقالمون يا قرآن دين قرآن أن قوا كون كاني ونو كتة كفيا وني ديما وني فاسا فوفو غا غول كن وندي دان فوفو غا غول كي فرامبرون دي دان فوفو غا غول كي تيمان دي دان أن قوا ونو كتو كفي وني ديما وغنا كفو بري نوغا الله نا بارك لو بري نوغا قرآن غنا سانكو باكو بري نوغونتا barke mbako briye nokonga Allah ga nonya sorobenia iga tigitini Allah kitabenga Allah ga nonya Qur'an qarangano ya Allah ga nonya Qur'an qarangano ya agama tanganden ne wondo da kube ni geri tanga Allah ga ni khan yollo wo sondo mun noko Allah ga nodema oraga sorondi mana o kuku konta tangana ikunna wase atangana jengana dangi wonari programme finlande ayan musabaqa manne me khosonde yan musabaqa idi lingo yo idi lingo fini lay iga soro la gana igi lingo ndini serebe gana gagné o hajunu yumu tammiya itoko ni ngere xawa hajunu yumu sikki bana donc ser fana be oga khilli set yumu sikki an kadon kiti way yo asusuri na ser fana be oga khilli ke angala to ka fayna a kanya golle ni parce que sidibe nya angena ak sidibe ñaro kam anya golen ken voilà ndetu ma ñakke ñu man wo parce que togon Zeynaba ko xan Zeynab Sidibe ana tinko Zeynab Sidibe
ganani Zeyna Sidibé lato Mustafa Konate Mustafa Konate Zeynab Sidibé Mustafa Konate Aminatu Marena keke demba golen ke alman ga طيب Zeynab Sidibé Mustafa Konate Aminatu Marena khatinko soro be nigen maka kanwa طيب Ismail Yafa wayna ay be gana jongarin Ismail Yafa wayna Ismail Yafa Adama Jabi ko kan Ismail Yafa Ismail Yafa yeli wacce wana jopang masha Allah kutu nantinko gor kubeni khiri Zeynab Sidibé anantinko Mustafa Konate anantinko angarang dara ya kandara Abdurrahman Gakou طيب أحمد تراوري عبد الرحمن تراوري لعل نخفف عليكم أنك تراوري دارا طيب سؤال أول فارسنين صلى الله عليه وسلم إسماعيل يافا ترينين دي فنا فارني جبريل والسون أسوكينه أداغا قرآن ريفيزين دومي فارني جبريل وأداغا قرآن كريفيزين دومي فارني من خادبر Ani saraka mana bagani ni Qur'an ke ana Qur'an atungal na laqe ana Qur'an qara ana Qur'an nyilandi ado jibril al Qur'an ki lantani man tani filli tayib ado man tan ani man tan deber aywa ani saraka mana bagani dalile ngamma dalile ngamma yo angir gintu ko mo tan saraka mana bagani لا يفوق رأي كله يمتامي أن يمسك بارا مودين طيب إثنان أقول مشكلة والله الله رينك أجارب كندوا على شدر على الطلاب ترى شا طيب ما في مشكلة خلاص خفف طيب ولا مشكلة يافا طيب سؤال فنلندي طيب خلاص طيب لا مشكلة أنت إنك مشكلة يعني كيف أنا أشدر على الطلاب طيب سؤال فنلندي فارني من بارين كمان كوتايو فارنت آمين 3 fois كون آمين يورن ما سرين تاكم بونو يوا سرك هي إسماعيل أنت سفنا أن يخورن شفنا ما كذا كان كشف يفوق أن هايران كان شفا ما كين كفاي سرين تاكم بونو encore aljanna kit aywa kenyan amina fanake amina filane makin ke fay sura son kaso ngaran cara non pili ñin biren aywa amina sikande aywa sallallahu alaihi wasallam angam sallallahu kama طيب اسماعيل يافا سونغا سونغا ناني نيمين اي من نمودي يوك بغاني سخرا يوك بغاني غاتيني زكاه الفطر من خا سبب نتيجي فارغير زكاه الفطر غارو كام انا نجومي يالا باندين كمبان بان يسرب سومي ngam agana يسرب سومي ngam مخا طيب اسماعيل يافا شكرا الله يبارك فيك ما شاء الله لدقة الأسئلة لابد أن نكون شكرا سؤال اللي غير بيوغال تريني فارندو جبريل ني گمul lemba sun pasolno diga sallallahu alaihi wasallam diga qur'an muraja an do farini man fi ni debe ingala salli ni nyaw salli
ani ke wara Allah tay qur'ana kalana angama senwa selege sallinya ifana sallinya شكرا merci Marina جزاك الله خير الله كان يمكن خير طيب زينب يا زينب ما تنجي بايري كان يا نسيكي جن كنا من نقولين ما ايوه زينب سبك زينب نندرين دي فارنتي آمين آمين أجني من بارين كم متاني سكي كم آمين نقولنا فوق فان كان فولين فولمان آمين فايا أتي تبلي تاريخيا سينا بيري سينا بيري سومي خسون بيري ما بني الله سبحانه وتعالى بيوم نجوم الله فايا صلى الله عليه وسلم أتي آمين آمين كنت فين ايوه ايوه الله اكبر التكبير التكبير طيب كنتني بعدين زينب كنتني من توا كيران غاول ايوه صلى الله عليه وسلم عليه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تكبير طيب سؤال في اللندنة حكمة به معناها سبب بيكسي فارسننا صلى الله عليه وسلم ما الله سبحانه وتعالى أجر زكاة الفجر واجبه وكما زكاة الفطر هي واجب كما تيجي كودو مسكين وناس اللي بكاترين مننا ولا أيوة مسكين وناس اللي بكاترين مننا ولا كمباران طيب سؤال لغرينا فارندو جبريل غرامي جمال لما غسون قاسو كنوغا فارن يمان غولو دبرين فارندو جبريل يمي جمال لما غسون قاسو كنوغو فارن يمان دبرين ما كندا فيت كيشن كان أجود الناس كان أجود الناس أو كان أجود الناس أجود الناس طيب طيب كم غير ما قاموا تيروكو كفت عربو وكن سونين غويا كان أجود الناس وكن أجود تو وكفت عربو سونين غويا نوي اتفقنا الناس سونين كان نكيا أكو غدا وكفت عربو سونين غويا نوي أسونين كان نكيا أكو ها كن أجمع آخر مكان كنا طيب خير بارك الله فيك الله أكبر التكبير ما شاء الله بارك الله فيك طيب وين مصطفى كنا تنقول لك كلا تفوجابين مصطفى وين كا كنا تنقول لك خرا طيب مصطفى طيب سبب بيكسي الله غير زكاة الفطر واجبين ما سببني أجي فوق فاي يا خارونجير سفي خانون قورو سفي مرانجين يوغو سفي سيري زكاة الفطر كبغالي الله نايم ما وجلو مثال ولكن مسكينني ألو منتن جنوب مثالون لو جنوب جلو يانو ما فودي طيب شكرا عبد الله أسف أيوة سؤال في اللندن آمين آمين تاني سكي كمورن من
atingo la laqi Mustafa sallallahu alaihi wasallam oy famun wol fo lemera grawul aywa amiru afam aywa salam angem salle ma sha Allah طيب فارني من دبر نارو جبريل غنا جمال لمبا سون قاسو كنو سرقا ابرينا ميور طيب شكرا يا كناتي اتي دونا بونا كناتي نجاكي خرانا طيب وين ادم جابي ادم جابي غير غامبيا سنغال مين سنغال Adama diburu mudir ni kende mana kuningalunia keke akenger fofo ko kundian alaikum assalam wa rahmatullah Mustafa Jabi Adama Jabi طيب آدم سؤال الأول جبريل دو فارغنا جمال لما وسنقاسو جبريل يماني دبر فارغ يماني دبر طيب ما شاء الله طيب أسف عبد الله طيب فارنت آمين تاني سكي كن غاوري جا آدم Amin fana jibril dia sedang tak kenal yemme je anak dia sompas Allah jibril tidak bilang ni haji yemme tak kenal dia anda cara ini wali bukan anda dia amin berkini dengan semua mereka dah jibril tidak kami ngaji jemaah kita mengaji ini tukum anu sakit الله أكبر ما شاء الله طيب زكاة الفطر أخا سبب من زكاة الفطر تهمة للصائم تو أنت كون أجوني كان كane laban yang bako o junub ni kubeno kiri dara yakin digamu ado makan jiben ni menda angku nyala ilani kan miskina na miskina ni mati bakel bakel ngom menya bakel ngoy jin mu kenya khatan to ngoyan ba gira iti bakel nganari nanti na yo anyilen kankota طيب خير زكريا سؤال الأول ما الحكمة في زكاة الفطر زكاة الفطر ما سببني ما كان تقال لك الواجب كما سفسري Nikolok wala. طيب شكرا. هذا هو شخص أمره كما جاء. طيب سؤال الثاني آمين آمين تاني سكي كن غوري يفو وناجو لعل
fare alayhi salatu wassalam ati siki ay sike minbar ya xam agati amin 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 tani siki kende sahaba ni nasaba ni ya rasulullah ay sike minbar ko ya ati amin 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 tani siki ken hawle na fare alayhi salatu wassalam ati jibril ya dekati agari diga fana ko ati seret pakemo seret disi pun apa seret agar dia masuk enggak masuk orangnya masuk nanti angke maka tersunya maka terbelir Allah subhanahu wa taala yang menanti muka ati ya rasulullah nanti amin pada titik amin seret pakemo seret disi pun apa seret anggaran cara film ini mai bana besu amma ka terbelir di aljanna kita dibagi mana kira-kira والله جزاه الله خير تحسيكني ati seret takemo seret juzunu seret igari ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam طيب شكرا فارد جبريل كان مي ور گمال لما سون قاسو كن ko fare ñi man de ber Yo, ok, merci. Shukran. Zakaria Magasa. Taïb Fatimata Sissoko. Ke jamun Sissoko de ñake jamun Sissoko. Ke harake ma ko won kinneya. Voilà. Fitr Magasa wa buncigi silama ko nga Allah gar wajibin nako kamma. Mikro ke latun bakal laqi. Fokk fa laqi fokk fa ngane طيب شكرا سؤال فلان آمين آمين تاني سكي كن غوري Amina Fanake. Aha, Aure. Amina Fanake. Aha. Ayo aku. Amina Fanake. Ayo Amina Fanake ayo. Amina Fanake. Sampai angkat najib. Amina Fanake ini serepe ganai sena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam kekaman kali Amina filani kegere serang kali serebe sumpah sumuri mana nyame Allah kami akan nyumi maka kekaman loy men Amina sekali ini serang kali serebe anjara gadure wala cara abani gadure ni gadalla angem polis ni danga mana aljan tangi Muhammad شكرا طيب سؤال لغرين فارندو جبريل غرامي ور فارني من دبر فارندو جبريل غرامي مي ولا جبريل وحينا يا من تكيا فارن صلى الله عليه وسلم ان طيب أمبك كان دبي سيزو أمبك كان دبي الماء كان أمبك كان دبي كولمي كذا كان كان كسمره هو سيكون سا أيوة صلى الله عليه وسلم
Aha. Aha. Ay tampinin burunga. Aha. Pare harus tengananya. Harus tengananya. Ay toni ay kata nak mampu. Dan ini orang yang tak mampu, orang yang kursi. Kata yang mampu. طيب شكرا شكرا كيف من ناحية وجهي من ناحية طيب خير إن شاء الله طيب والدي أها أكا فكيف أنغني خديجة فارني جاكانيا بغانين عبد الله ترينجي رات فارني جاكانيا بغانين أسف أيوة أها سؤال فنلندي عبد الله كيف فارني جاكانيا بغانين طيب سؤال فنلندي آمين آمين تاني سيكي لا لابد أن تقول في رمضان أما كنيان كونغيو أنت قلت في رمضان أي سؤال في فارن طيب واصل لكن حليمة سؤال فنلندي آمين آمين فكيف أنغني خديجة أي أنت النقص أنا جمو قتيرا مرتبط سندي أنت خيرا أبتل خديجة أنا كادو مولبا ndali pour kado kya il faut na foke fan kanne kya on faut mu gandiga aha ewa amin finlande ke yan ken ko ken fana finlande aha 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 fosikande طيب شكرا عبد الله يسف انمو عندي كم اي اتوباني سؤال لغري اياني زكاه الفطر ما سبب نتي الله غير واجبو كما an minna mude mudum kor an minna mude mudum kor monon ko ouais manen ci aha ok merci anum Abdallah wana dutti gondalla lailatul qadr wana aljan kiti alo jibril ñi me gemalle ma won sun qason nako igana me gemalle ma sun qason nako faare ñi man deber wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aha 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 makon an wara ñope sukaralo ne to xana grole ñak fi makon طيب سؤال في الله آمين آمين كان قال مرها أها
Allahu ayo ancara non pilli angema ati ancara no amara babuga brene angemi dunga yigite okay tayyib صلى الله عليه وسلم طيب فولغرنا زكاة الفطر من خا سبب نتيجي إذا زكاة الفطر مبارنا هو كما ها فارتي أو تقول مين أكيران مديرين أجر كم بيكونوا voilà at mudiri ngani agar ko mo be kunduyan ako kunduyan ايوه ما شاء الله شكرا ها الا دي مخكم الا دي انغر كوبينو وادي تي غير وادي تاب الا دي سؤال لغرك زكاه الفطر كي فارتيو بيني جروك لا أخطأ فارتيو أي دعامك أي فامين أنو تتوه بعنتا مولان تامبرانجي مول دعامك لا بنتي voilà continue avocat yan xamaxer xamaxkon continue muden gayan ha ganar kembana dem coba wan kembana ay atat mani aha aro mantan yo teri ngam dugul se fengo xam ma xaya diga on kutu aro mantan kembana c'est bien agum tayib wati ga ikhwani ngismana o jofe me khosonde be o gani akamma ngisman kebe susu ga taxuna su xorti iga cheikhin xanne muku makayafe kebe susu ga taxun wati asu xorti cheikhin nalli ina cheikhin xanne muku nti kebe su ga taxun asu xorti ila cheikh harun xanne muku makayafe wati o kuduguta cheikh harun tafaddal wati wana baranga wana kin cheikhin falyatafaddal mashkuran majuran insha Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كمودي الله تيغانا الله كوفا na alla nyaga ganno nyana komoy fubeni galla tigana nemani birenga alla ganno nyana komoy fubeni ga seberini jarebi yum birenga o sallan nabi kamadi sahabani adi dunkoni ade sere suge ya khadi ama wundi en kota alla ganne ndaga suwundunu de annabi jamanga yawmal qiyamah alla komo ode alla tiga fana lillahi alhamdu min qablu wa min ba'd tigayen su daga Allah ya danga ode Allah tiga linki ode tiga daru anda kumbene koyo ode Allah tiga Allah kuma jama suga taagunu miside kenogonga alinga Allah dan nalliya aga ma alinga Allah da ante jo fenere النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في الحديث الصحيح ننتي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله لهم في من عنده النبي عليه السلام قام كفي كوتوي قال لي الله كوتو نامني دينغيراي قال لي الله كاني قاغا الله مبينيا كونغو غادو مينا غاغا مسالا غاكما نغاتو كنغو
إلا نزلت عليهم السكينة ملائكة نونغي ينقنا إيغاريني بركي ملائكة نونغي ينقنا النبي تالاني حق لتاغيا كنغي سرسولة كننغريري ande jotengeri ande hammingeri mallagere haqqli taaqi kinangan kanne kedan jotenga wa ghashiyatuhum rahma Allah ta'ala nge gasufana kan yogoni aneno sayahuna fil ard iyilene nyen kamaya iga allampi kongino kumurun igana kudingirani mi dimeni wori ina gatogoni nya safana Allah gani tirindi manne kuma kusuta ni kemiside ilenki malaika nunnati Allah da Allah itagumana miside ikannanken Allah kudo angere yimbe be khibaren ko kumbene tallana malaika nukutirindi ide yimbe ke wariyaba jahannam yimbe be gano kumbene ide wariyaba malaika nunnati ma wari Allah taala malaika nati Allah kuga mogobe igrimi kaninyai ide transport nyawtigeri imende passin tuganalli ayogo yade sumundi me agarini nanti gande yimbe ngori iye kannana qotolen kitaren kay iye fotallan kappa allan qibare na mo me yimbe ngori mode yimbe ke qibare mugu angana nyamulla na lahara yimbe na genche duna galle anna serellaga anna ro duna yimbe iti duna yimbe qabilani ko anna suwa kappa me ifina yimbi banefe anna suwa lay anna pétrole lay anna essence lay anna gasoil lay anna charbon lay anna mexel lay fofo swageni duna yimbenga communauté tanna su toren ko fme anna serella no annabi tabane agana nyemena qurmi anna rano annabi anda nyemena qurmi anna rano go matandume ado tani kebi ken toren so anna ko fme kenyange melahara khalibane ya kumbene نعم كن ينجم لاهرة توسي تباني دون ينبنسو نعم ينبكي أسفنيا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ينبكي سفنيا أغا خارون أغا غورون بني أغا هرمارين كافرين دكو ننتي غندي ينبكي وري إني كان الله ينقطو لنكي غتاغو مغبي الله نتينا تنمي من كما ti malaika nunnatina tanne arjanna ya kamma Allah nati de wariyaba la arjanna wose magankuta annabi gede ko ngod alayhi salam tallahu ta'ala gede ko fil hadith al qudsi a'adtu li ibadi salihin ma la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar allati nde maga gemmenya ko monda arjanna toro medo mame fosire muku toro fosire fo frampere amedo mame muku ya medo mame fosire walla sonde medo musimmene kenya ni ibn abbas ga kongoda radiyallahu anhuma nanti arjanna nemake ine kongoda kudo agan katti tongono hakile sinaya mposa ga kongi mo be qur'ani jahannaba galla jaba akonginoda mo go yay kudan tongo hakilu sunana mbura ga kongoda ngam mo be tallana tinyam pasumaga malaika nunnati yogo nyino ngadangin tenyana gede wori soronga no aritagu tallana ti hari kenga nyam pamaga o fay kenta genyay o yesede nanti malaika nungedo ibarake no gonga alla ko mode alla tigage hinno yay onan litagu allaka na allam pin ko ngende ber alla ganan kanu aga maga gemme nyananda ammeta mo andangi yakillenga I koririni I meso kefe amelinga alla da nan toya annata alhamdulillah angana duwori kumeta renno an sagante baraje nyani junubu yampe nyani ona yille alla tigana sun qaso ke garini serege beda kanetaru me yogoni fati o faba yego nyino akem pati qaso ngalla nyagalinte aga tiniro mundo ona sugurim perenda aga kongo janka sugurim mani birena maga wori malla hinnanke na sun qaso ko yanga annata alhamdulillah nanyille sahan kinnanga anga sun qaso sumini annata alhamdulillah nke failen kinte sumini watendin kaba manken pay sumini annata alhamdulillah alla de nema khore nyanganda ade koyanga na sahan kinanga nanyille antani mutangar ni sige abaranga ngallam pinterin kana
alla komo ken kota juma ke francia o mamma e goyno demande sugana ni deberni ay takke kappa demandenga sun kaso ke demando ay takke kappe an kawana daga umra nyai agan kawatelle kota be agiria nan daga pharmacie nga sun kaso ke no juma danginte ke francia tietele yitti yogoni gobo ini waray du wore gena daga umra na to killenga mobilinde tampa fage fati kundunya mallade lenki koyanke ngalla tiga Allah de linki koyanga Allah tiga sasa kundu akhi yogo nyoma gair aton do garam mo da basiru darame gangunda nayan khirndinda nayan katti Allah dina me ore ke akhi me mewori onte ke akhitu abakate fesriga gadagay ta do khanu yexempa tana logo ani sefende beri ageme haruna khibaren ko me ke akhi fati juma ke salla kamma khorosundu akhi keda agiro kanuti Allah kebe Allah gandangindina futundunga tay Allah ganne firdausil ala nyana asbatira o garam mo be gani taxunu aga sefene Musa Traoré jarabi nyande kita daru ken kota kharalle manyam pati ma ay daranga nasame ken kane i akhiya gare yogo fati urime mamenge fatiga tele karati medi matugunne daru meiga masalanga matugunne alle memeselle magadega atingetelle lini tenenge nyai ngarini matugunne ke kefia idaga aro kusoyogo ye kefina mobile kenogo accident matugunne ke fage fati kundu janka matuna tinte sagene koronduwa isuda alla de nema nyanda ade lenki koyanga menna simmenanti anwi fo bege gali sun qasom pay bito tamido bane bogan winga alla to bakkan korenga am pay tengini khabura nyai ayogo e wuro ke ma ko bene sere sunto tiga kala ore alla tiga be gele lenki koyoy finlandi ono garam mo ni nawari fu bene gedi wakati ngara isuni conférence nyay lenki ide wara nalli soni ko misidi gore almamini bene gano isudi wakati ngara ade khirisu bene gano o fabani be fayta gunere ku sudi wakati ngara nalli taaguna literinke ore alla nyaga subhana alla ganno di dorono alla ganne golle ke sura gana odi suda nawara mawazinu hasanati ngahum bene kendangi yempalle saga sire biron soro be gaire are faba sire soro nauto mani ado kismani ado fabani gellin nalli nadi tanyai gellin ngari khiri france ngerni soro be ni ge tubo sababu nga gambi ondega ikankiniya idi wakati ngara iwayasi do batenga nandaga gambia gellolli oge tona conférence organisée ona silami ninkiri ona sumu kutende beri ode mis faban kallano kaya nga kelemine sube faytaxunu teningi yakundu asuni faban kallano ngay goma gayra la timeni ga qur'ane tangal ode kuna liyige onke fiya sino oni mungundi di fabani batenga alla komo ine girnan kannenya imetaxu gelli juma ke itelle yokki ko be ay garini ide soronde préparation nyaneme iyogo ni metwe conférence ke ifa yokki gemundilia alla ganno di sutugana na wara mawazinu hasanati nga yawm alqiyamah nawari ndegadi katti sorobe ni gedina bure nafaqadu khibarake gellinge de ko nantone mulana gumbonya keri serebe gamulini takike fe sorondo khiri bange o fabani yogo itakhuni yere ibanero ti tannagate wujinia nanti kana gumbo kana kesi gumbo njonko iyogoni iroti ji iyogoni iroti gande mais fini dantanto eno da ke faba gede golle be deberi ado mamani filiyeno igal sikem pagede gunu naro era ngaba kakanga lenki mamma yagarin qasse gwalli katsinga kharalante terne siri ati komo keregiani imaga ade temeru dantanto oni raga odana libara onan diwida igasse ko nya fayke ke muhadara akomon keregi ke fayke ke mamma bani gade wuye nyantenginga ati gal sibegi maga suni ke wujine ikare ide kini onaro golle ke fi sabilillah qorondu akuda kendangi yempalle o mani filliyeno inte dakaro ine karayay bane sugayay are tampille are men kallu kerege ari tikange isoro filli tankirege men kalle kange aya fayke nanti gadi gaga indago mukebe kanaro ala timen intara kanaro miskina intara
kana faban kallanu nyaganji sura Allah de be su golle ngori Allah komo ibe gan kati kebe da ngade bere sari kallenga ngutu bawni Allah nan tirindiniya an umrihi fima afna ande wike gaso kammo gelli angeri duna eribe Allah nan korosina suya bane o Allah nyaga subhana Allah ganni korosinde no wondini o de khasusu da ya rabbal alamin sira sugedina bure bagandi Allah ganni ragana o de khasuda kendangi en palalla komo o ga kebe murunu be sumaga sira sumaga daga na to gomo sumun kutu yigande kem maga tori olli yige Allah kangalenki ono korunto gonunga ola o yige no kangalenki igandi kabila kesiyo yogoni salongalenki ante yigandi kabila tu idi yakungante prepare ne idi ro mungante igana iyogoni ga ini sumun kutu fondende sombinya isugurini kembane yai se suntida melenki bannande miskina asunte tuini komputiri fondenga daru sukragante komputiri selinge antaka tuini Allah kangaire osuno kitello gollabane osuna bagandi malaika nungero batenga duwa ujabi no kunyani amana ni Kenya sire summa daga osunyige domei angana Allah nyaga kubarani dime duwa ujabi no kunyani o kapalle mangere adama sisano maga franciay kharamogani da'inyani alhamdulillah adi wakati ngara na li présenter o bayire menyani kali o dalla nyaga Allah ganne wala tugana golleke Allah komo ke anyoma gadigan jopante sari ogari ni sefe oga sefene mana be kamma lenki one mulla lomunu kugeri jabi ndobe debere ona fonne ko kenya kamma amana ngeni kebe kamma ka soyle munu ko one mullo noro munya serandi inan sigi soron kane igatini allati farenti alayhi salam khumbene igana ya khirindin dano katalla dina ida demme kunduya kasudangin te kewde de beri francia na umra nya organiser sorobe ni gana kita alla gana scenario ko yoy mogede umra lo yere khakallenga liminen dantanto dina daga umra nga oy mena wori kane france fube ni ge gagné ke gaso tampilende tumu tubabun qaso avril oye worni kano diga telle umra nga oye alla nya gana alla ganne golle lagana na lumunu ku sa ko ndiya ina ko to sefene kumbene kananya kinyandindano kati Allah inanya khirindindano Allah komo kesio dantanto ani ogeri poser le munukuya na ko video ngana ntina terinka ina jabi murida nalli kadi mugu yogoni jabi siro iyogoni kakalle futundi meidi se ko nyaade beri kenya na sede ay Allah jomme nga kumbene kagedi se ko be de beri de dina ke kinyandinde kesio fana nanti sun qasasu jibril alayhi salam arina nabi qarangundi qur'ani nye bawni sun qaso qur'ani qaso yan wallahu ta'ala ngire ko subhana shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran qur'ani yanqasun qaso nye na'am laylatul qadri muro jibril anirna nabi qarangundi wuro nye sun qaso su iga qur'ani su qaranga anako ana sagay anako ana sagay ibn abbas yekongo nanta nabi ni fonnan cirenya fonta wina nabi alayhi salam annabi agana kinay lenki ane kuyniya anta kanna miskina go kasu sikila me batta nabi ko jenga alayhi salam ginente jongini fonta maga igana tani ane gidunya sitini no uroyogo dullen ko tan nabi kam alayhi salam akore kankane anda so galante kankane dullen maga annabi bogu kanga aga yigandi murini sahaba yego yeno abul haytham al ansari ansaru gankenyani allah de nema yego nya kendanga annabi mulla indaga kenka mi yigande kitta ina yiga ina ko to kenkane annabi ge bogu jengunga aya renga abubakar ga yelene de sella ada abubakar tirndi man nan bagandi ati dulle nyandi bagandi kanga lante kenkane dulle maga umar ga bogi kanga ya umar man nan bagandi kewro annabi dulle nyaninga lante sakin korenga idaga abul haytham al ansari nakunga imani nonga ida yakenya nyino yakenya gala kunta ade tiro munkiniya
ada jumullen kini ya kwa ga sunan abi daud ke riwaya annabi alayhi salam yaqin kunta atime mu ke kita nyenyen kamma agam pusukumu kuniya annabi alayhi salam abubakar siddiq umar ibn al-khattab dulle nyande ku bagandi kanga annabi alayhi salam foganti ma gay gana kinengere dimma be agadi wori ale lobongutu ayetele tamise yego rusi annabi gede tunan alayhi salam afatele tamise nya rusida atamma tamise rusi tamise be ga sugundindini amma ga rusi bakiro mungure ade tamise rusida iyige ifogu ila jimmul lemini afalla annabi sananji annabi sino atalla geti thumma la tusalunna yawma idin anin na'im alla no korosini kenemay atani do kiyay abubakar ogere kenya game be goge fogu onte siratun kutalla go motirnde umar ogere kenya game be ganam fogu alla wotirndi ne xumbene ya allah annabi dulle nyani fonta maga ide kineya annabi fay jotini tigere kenya game ne mambe kita alla ni tirindi ne nkedan ke alla no tirindi ne mani me xumbene alla ga kuneya subhana thumma la tusalunna akuneya yawma idin anin na'im ankende yiga foni maneme yigandu kutu maneme khagi jokko andal lo mo andan kore yigandu maneme mbono ka frigo no ko nema ni maneme no maga ke telephone jonko alay ka gumu filli nafaqa ngutu sine nema nyani ona ilalla kutana tay annabi ga jotini tini korosini ke nema ayaga saqadam berindago maga diribi ayaga bito sikki sumini ame yigande kita gaygana ille ngana kirandi ko jentirindi yigande yeno inati fontono anati ken sumin tenyani la ilaha illa allah annabi alayhi salam agani kalla adani yahudiya yogo ayillim boton tambonyane annabiya agere kinai annabi di doro kenya kinai garanti kudina biradi kita ina nyaame kita annabi fata ko kenyi limboto sagana afati fallani ali gira doro ken kinina limboto laga annabi yaga hammini nan talla yi korosini nemanga e allah ngedan ke korosinde ngana jofo nyana kammo dutirindi okunyana kammo gone manne kongo yawmal qiyamah allah ganani o korosini allah komo annabi sallallahu alayhi wa sallam aganani jibrila gemmal lemma gunu ak fonnan cirenyani afonnan tira gun tallantuyini biramba ganani jibrila gemmal lemma gunu ya ajabini kenya ga sadaqa bakkende berini ogede kesi filandi be ko nanta nabi alayhi salam are amina ni sikkiya ko aga segene min barun kamma asegente escalier su anate amin sahaba nin kuntoronne amina khannenya memman ko ngintetu aga sege escalier filandi qati amin sikandi qati amin ade sahaba ni lesema ida nabi tirndi alayhi salam annabi manne nangatine amin 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 manne khanya annabi alayhi salam ati jibrila yalli katiya agatini nanti amin alla komo jibrila am posu malaika nunso ya kamunga kengana langande be de berante kenne annabi ga am posu nyenyen kamma birano suya kengana te amin ken kante kenne koni ono mogotu kulangandu sikki are ko amina khannu sikki ana mogoraga de sire su golle ngana nyikeya adwa unjabi nan tekenne bona nabi de jibrila ya faitini kenata annata amin kenata amin atafana sire taqebono sire perdu la harakota sire trinki sinu nun kamana sedi imbenga khaytu sire begen sire be sun qaso ngara nyi birene allah de ne manyanda laylatul qadr ndanyi birene sun qaso nalli na nyeme na nyalla man ken junubu nyam bankan ne me khore bakay imbelloye anken taqebono sun qaso ngeri nanke jikuni be nyanga ken jikku bani ananga aman kaba fofo magantanya jindo yigande angeni kiranga tiktok be kamanne kenya kamma angeni snap be kamma fome bege angeni harame be fayni ame ille angeni harame be terinkana ame ille alla qingeni wandu ngangi bonondini angi kana angi magan sefene anga garanti pia kesume ille manne nyilleta ame yige ame mini sun qaso nandangi kundung anke me ille atanta qebono anke sun qaso men nafa de beri annabi tita amin omo otu
ke amina irane serege beragana tuwanon ti golli sire ngana rege sunqa songolle ngana rege tagumante be gaye jikuni bange ni deber ni sunqa songona danganta ka kunde ber nan dimisinya kange ni mogo be daru iti kasongori tanille kundu an sumu mebogan salon no ngade tubi katte Allah subhanahu wa ta'ala kene amina fana ati fillandi sere taqebono sere perdi sere trinqi sinu kunun kamma yawm al-qiyamah serebe ansara non pindi andi filli ni birene yogoni yeno emi sara non pilli ni birene harlenki akhi yogodin kritinna ndiwida igida nyagare yogo fati bakeli ta tori tuguranya naam atori tuguranya fati adire mento ko kelle menti matu annabi inti fabatu alayhi salatu wassalam suro mene jamakia inti manitu iyogoni mani fati ibange kota iyogoni mani fati qasudan tanto falle iyogoni inti fabanitu khari ku faban kallano ku suro gonyani lante fosi ko ngoy fabani khibaru nan nabi ti serebe alla ne nema nyanda alli bireyen no alli ande fotu alla o bereki murin andam mani birene andam pabani birene anke mekotu arjanna garanti ni duda ngati ku sarano filli ni bereke muru ni butte mura miga kalla nambuga ngure iyogoni ga kalla ideni butunte nyana ngure iyogoni ga kalla anya sababu ndikera an hammindan jota ngeri sondo jaage beria anga problème ni nyay bire so anga yagu beroni akanno ande watellia sa yagare go ni komanga sara gatella tinga ku ngana kara sari watenga ragana lemme hamminya nin kerni ngana so gonte ken kana khibare ngana yigante kenninga ari gota kamma ayo go e France ngeni conférence inde berni idari are men hammi telma ge zuwa kamma mamangunu tidwa taturia wallahi haqlen tagay agar conférence ani kitenya kinninga gawun ga ko ko nginda est ce ngiro nar janna itin tagaro nar janna anawu haqlen suyille remmen qibare saranu man meneno wallahi wattenti ayre muhammidan sagani man men nyeme ikhuma watefe wallahi remme hammidan anu begeri duna andi ni birenem ammi butemura amme arjanna kitati amma kitatan paba amma nuguntagu ade tampiye khasuma neme amma nda so wante kenkene ade fitte nyana bada ade kharu nyana bada ade gutime nyana bada tin nuguntagu tuwanu tanga mulanna ma tampiye tanget siman biriki be ga tagandini tay kilo bane utu kengata anna sitan no 24 heures angana yigene maga wasade atogan no ka sitinte katche kar angana isakanda na sogo angana ni gillanda na gil angana ni minnanda na mini angana salli nanda na salli angana ni golle so anda na daga wallahi lerni sikki fallane bakan no nyallante erni sikallante dangini kenga simambirikin sitinte ngay tuwanu tammare qasu kebi anyare ke ga sikada ga tago adaga sakada ga gil adaga fitena daga ilman kupene anke nyanya no ngakundu ade sumi ye ngara danya batenga sara yagaru mene lenki gante sumini e arjigen tonyani ade nyada nya batenga iganani jalanga ode ko ado tiyo go teri jalanga ken ko tadaru bakeliya iyon kinne kamunde nyen na ganyai ayo go ina kara walma ina bire ide hammi nyani ide jote nyani ide kharu nyani ibe yakengena jidando mesaranga toranya na kati gare ahinne ya wallahi hangi walla kharu mo goy keremme gana ni duna sarane go ni khitiniya iyo go ni wo perenia jalalla bito manne menyana mawunwa iyo go ni pingi nyaroni an khodo iga wunu khabirambe remme ngana bogu remme ngana duna igana remme ngu khanne mu imungunu de keswa ma yonkin bogu danya batenga ma fay kharunu danya ilenki ma fay sinonga danya ilenki ma de kharu yenya fay me mage meli mpay kalla danya batenga lemme afalla naran sugundi de ngati alantili munyigana nkanna ngana yigande yiga ana maga batte wori lemmenga ani batte lono khatti bawana birene ma ferenyay urindi maga masalanga atinke iganyi sugundini
ide tampile de bito tumbianya ige mesuma perera tuga urin daga sogni simene do kesse febane made alla fardangara dimbatte tampile de bito ma fami sire ka toronga kay ayere tampile de bito tumiti de waradin ke ayga sugundi ndende berne kudo na katin kitan na sugunna min kudo ifre na fofutu bakke na min fere nyania ante katiminnya alla ne yana khatinga khore ke bana gana dangi khore ngata nyana fere nyai angante sakki daga dabal laga anna kombombo ko gelanga khatinya walla baka khati kena gana bugu sellanye kudo ana lingi khore ke anan dagi sunan pay birene ma fere nyai anne fere nya sugunu khasimme omani de sun qasuma ne me wara do batun ay mullin sumalantay ngana sumante khati kita وحمله وفصاله 30 شهرا من كن يغنا خوركتا اما غنا تبانا نتتم اما غنا لسمي لا اله الا الله قيسا يغدو مكونني مغامباني يغوان اتي تامبي ما سروغون دني ادي ساغي موتو مولندي مانكايان ايدان دغا فلاخينغا اني ما تو تاغونو ما مولنغا دكري ادي ماغا تله ade sagen to place lakke nga fangel lakke mulli khoten di magnani ade letri go safare kine sare ati gelli ngemeri serebe ganari anna ke letri kina kamanga adi falle koy gelli lelle gelli 16h adaga 17h li sare nga hamini lemmenne kammo lemmenne minne ngedu angi lemmenda manne di lemmen kitange ma wori ma de exide ade beriba sare nga wuna du angi lemmenda ante hamini di me bala fay hamini do remeke 18h li amere mengori 20h li remme mewori sorobe ni ga fangel la qeswete le kaninga iri katti yagaren kase anne man taxun giran nan daga ati ay nille menya duk italle men daga adan to goyere alle me gella nimero gam ma kino yo na khiri atille men de kayti nya safa na kininga aya kenda nimero nyani fubeni ga lomunu kubeni ga no igere khara e asafan tenge khagana ke garan kase wori be gan kati hinne ne andan daga kanka ngen taka sagene ngarin ke asafan tene letiri ke kamma igere khara italle men nyimeyan alle menyan qasu ke bange sigite naam le menyan ange tampi kebe jala naam le menyan sugundinde sino fillino go le menyan malle mengere kebe safa atin tagarini ibe kan katangu tada na daga aw atire memma ko na kayitin kiniya iton daga atin tetelle wuron kan na ngana daga lemme bane gana rafum maka kita wallahi atin tetelle ngana daga lemme ngana rijimbatte fum maka kita wuro kayire idaga ide to kullamunu ti wuron no koy garini idani saren kawa mullende kawa nda yonkin bogu agare men dukku jankare men taka sagene ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا النبي تيبغني سارا نمبلني بيرن أما من بابا أما كدنا يمور خم التابعين يمن كنوري إجتني أويسي القرني يمني ينجني أويس أني ما وانكني أني ما يغندني أني ما تيجنا دندقة نقصو أويسي أكورينا الصحابة دو ساغين سببو النبي سرانجري يمني نالي مدينة نانتوبي أويسي كوريريني لانتما والله أبرا ترندنا أمي بغونا دندقة نقصو خايتو أغريكي تنبيه بينا دو ساران الله رمانينا النبي مكرا مالا غير أويسي غبارن كو النبي عليه السلام نانتما أكرا فوكنا غبارن كو صحابة نندا نانتي يغونا تغنين أويس سارة بطانا نين النبي لكو صحابة نندا حديثة مسلم نغو عمر حديثة نانتغا غنا أويسي وري خدغا نانتندوا خدا أغنا الله نيغا فوسانا نيانا دا أسباب النسارة بطانا أغدي ما ستوري أغني ما وري النبي عليه السلام هذا أويسي مموري مالا دا خبارين كوادا أغدي كو صحابة نندا عمر وقتيان عمر دا غدي موري نانتانا ندويدا لو أقسم على الله لا أبره أغنى تلنا كيف نيانا سارة بتنين
annabi ti serebe gedi sara non pilli nyibirene alayhi salam andam paba nyino mandam ma nyino anke me kumbu temura ammi bereke muru angar janna kita miga kalla nan to atalla me khairi muru tan katante afina nan kara saran kana kenya ni khairi saginna duwada saginna nimisi me saranga karana to fo lakante kayle katti khasara nonga kayle katti khamani kayle katti khafabani kani kesio finland asikanda nabi alayhi salam atigeti amin jibrila yalli katiya nanti sere tirin kisinu nu kamma sere taqebono sere be gere annabi togon ko ajonga agame sallan nabi kamma alayhi salam anduna dulli nya khafuna annabi alayhi salam inda togon kan salla kamma alayhi salam sallallahu alayhi wa sallam anna sallan nabi kamma alla di malaika nun sallan kamma kani kesio ba finlandike sikandi adu alegere manne manani oga minna mudum bagandini serege beni du tirindi manne manani oga minna mudum bagandini annabi de mana dantan to ko dabatin alayhi salam ayogoni sallenga sujudu sahawinga sallen sirondini erer ninga nan kita minna muden kane sumiyen sujudu sahawinyai minna muden kane de sumiyenga koy sujudu sahawinga sallenga mogobe digamu yogoni dan kitandi ko min al-lagath wa rafas ande digamu yogoni ko amme kawani ko sumin tinyani ande sefo yogo kamme kawani ko minna mude kene ku erer ni aragana agi bakano ane kumputundu ya yampana an sumin timmante najo falla afillandi na miskina ni nyigandi igamma nyagandi sallen kota kanda iganden kiniya na biradin kiniya igana turika nga kota igana salli da gai yugo maga salli ka gumenga simmene de maron kibare kenyani adagan tenyani o biradin pankanga kebe kama akota ona kenya utona kinya oga tunanta sune maron nya igana ona maron kinya min namude o ku ganyi suda khartoum oni min namude mbagani burunya buru ani baka burunya sudan ko kunne burun kala aishunya ibire en so jongi tenne burunya inde fo sigana burunya ne de jamane bire yem pankanga kebe oni min namude mbagandi ni kenye me kharsa kem kara kembire senta sudanga maron ko bono yillende makanga na serebe maga na futon soro mana surende beri banana nyaya kota kenya ni ganya bagandi ni yille me sasa onte fayno na maron kina miskina ni ona yille kitu ko akinni ya sallen kota ina yille nyana man anke na yille nya sorna anka sallen sukuba kabira dim pankangi ni kebe makroni khala ekinni ya patti khala e naam amana ni na miskina ni lagani dema ni yigandi minna mude mbogu manan ni kiyay wala kuyanyo magalenki katti beswa ni jabina lomunu kusakonde alegere digame go immaga nde ko gambi conférence ni filli na ko gadanga alla kala na nya seday sénégalien mani mpabani khaymulla waga ona li sumi domey ono sumun kuti dome khaymulla ba khadin jabike khaymulla mais condition bani ani dabate ode alla nya seyday fina anda lay jullaga kha france ko kha amerique ko kha espagne ko kha dakaro tagano kha kara de bensu kha gana lay jullaga alla jo alla kanyaniere juma ke kota ala timeni ifay loye nyaire iga tugene kasosu iji ibradi fofo sinesu one 10,000 euros dinne jamanu kunati ala timeni kibare one mulla inanya imeni no kunya nanti meni no ko sobi ko tane fayno ala timeni kanyani ami sidange sikkenga ibegeni na burelle misidi qorenya o daga pienya secondi juma ke kota na tufan secondi nanti kagana lay jullaga ola e tagana o de waga sun kaso wallahi kharagini ni golle nya ngi démissionné na ngere nangu ñindenga gelle kage pere nanti kala o tagana sénégalien ni filli din khirti kunne gambien ni samana
wuri fodin kirana Amérique tona saton pirintirindina satolle naam tufange sori golle nandaga kebe gere kanteren kini ati tufa fana I mena sigitare 200 milliards tuba kaga mulla nalli waga ona alumunu kuka ke tagaida qabane fe gadin suwan gambi gana taga nteleti gambi ante jo fenere kisma bulla ngenen krintanga pelut ntengini gambia ina ndaga nte jo fenere ona laydullaga ode waga sunqa so be suni sekonde bere agolle ngana giri be sengeni me ganya kini ibe sengeni sekonyai o arim payre salifu njay muderin kenyani aya no gadi so gen su de berni karay ay do batte gelli gambi mayre atire laydum kinalla agolle ngana giri I gaye gilli muderi nalli gollida ifanka makake ga nyeme ko tabe kay go sekunde ya garu sikki kina na tie burni korenga I ganari golle ifankan ni Kenya sentidanga ifeti tarana kaga na sigindi waga oyerni kage ma sigindi wagonte jofenere kada kelle dulla da Allah ko Cheikh inta sikkiya anya al ay sikki mante sikki sénégalien ya garu ay sikki ba ha ay sikki insha Allah gambien intina gafirnia katigane gambien infirnia o yetelle malinga khumene falla o yetelle malinga galen tu fanta ko jamane be gani funen piri malin khoni de golle de beri o de kanya taga kamuma villa gore na taga sénégalien inda khay na taga gambien inda mauritanie sénégali wotunte suga na daga jare khay yankano ko gantam maga saga serena kilen kina nganna daga andan wotunte maga gallante gode tigona aso andina buren ko fumi dingira ke ouverture ngerni nya ante dallana gambie be gana daga annan daga yankano ngandan sere mauritanie be gana maliye gefe maliye be yankano ko gantam maga malin khalati menin nokku ogani sigindi khalisi boga tugono na kinyata ina birete ala timente lomunu kuno ngaire nkega fotu minga saratu ntetu mengi kamantu Allah yani Allah ganno sukerni ke golle kamma Allah ganne golle ke siginde no wondini ken kota debe oda video ngara link mairie nyande dingirankini 450 mètres carrés soni ke fe wala fonyan no girina kinoy nantonda peregar xumbene na taga nanya dara misile I pereide kinoy afa jasi kara debe ke to ah ti debe ke to put kundo anba put anba put ah puti put ya ina gare to tanamur debe ke to ni Kenya c'est tout odan la nyaga daga ne gollu daga na ni wara mawazinu hasanat ke anyo maga aywa minute ni dantanto Cheikh Demba maga aga Congo afalle lumunu kuna ya maga kharangunde ngaya ni kamma afalle Cheikh Moussa di Jama inari jabin kini lemine be gana kadon kita Quran kamil ajwan temere akilo ajwa Madina khalle annabi ke tibe gana kebe nyeru yiga kota be alayhi salam Allah wan kisini laqe debere fo burensu akilo ay kini ni be gana ya premier Quran kamil ade manne ade pani nya timmantenni sun qasom fofo su fonne gano ga kinini deuxième kayeno troisième ngono serebe ge gagné yerni khiriga kinni naam sari Cheikh Demba ga sefene e lijina soron nam pere ina libara wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Gassama urol kurante regen he donder ah ngel lekk sunte Cheikh nga masaro dangane finu benu kama ayani finu akoni de dona meterenga inshallah sumu do ware makiyere toyeb kenyani Cheikh nga masaro dangane finu dan to kama yo gara kebe wutu ho tombi khore ayani o kuy meno gol طيب الله سبحانه وتعالى غارا كوتو تاغي كي مانانغاني اليتيم نشرغون دنيا ادو علينا نفقان دبري اليتيم ندانغاني
الله دار كتو نانتو أكوانا كينغول لنا خبيغني خو إخران وندن قباري ور الله سبحانه وتعالى نياغا غنو يمو وغا سيكيدي مغوبي أغرام روما طيب الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب شكرا أنس بارك الله فيك ما شاء الله جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب شكرا أنس بارك الله فيك ما شاء الله
Assalamu alaikum mari musoniko el jaxal ti fandano waxa ko sirgel bani suka taxul nako be lengi khadi allari sowe nyongoda nali tewe gelli conférence khore saxa sire ado faba sire igel organiser nako be Dakar Guédiawaye lenki yodo serbega sikundu atoko nyani Cheikh Moussa Mboun Traoré on a connu siri ana présenté el jaxal ti fandano Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh ana ammo Jagal TV fandano nga duna tetteke bango basu waytin khadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lenki warangori conférence khore kundu wor sonin kras worer bawuni wujunu khadmo reme nyane yer len kodake ngad mané khako ke menye kamako ma sha Allah Jagal TV khirsenga agar ko mo gombe kundu nyimi lenki alhamdulillah odo meñi yere Guédiawaye kemisido khore kundu sax sire do fab sire yan nya sababu ya na wujunu man me sire daga na kofme ir kofme do man batenga khoga tu mo gombe sax sire fab sire mo fondement yogani masha Allah atogon kadi solidaire nyan igilla iga sikki iga demandu ndeberni gilli miskin nin pabande gil al hatime nin pabande gil wotunto pabande kusino sukundu alhatimi ningi magaygeri sankido daraniku ida almatiniku idi suraga ni kofme niro nokobane Dakar ini mulla ina nokutaga alhatimi ni kudanga aganyani khadanga mogerexe kho wacha idi joppa in loyenya kha yogudu tere mbarankini 450 mètres carrés à peu près kenyanci iger mukke conférence khore raga na organiser kudo na mare mun tuyini nanti ke projet yi maga ke anne yi maga serebe gode gam maga serebe godo filli gam maga Allah wa ronay il iftar qadiberni ayagen sum kutadi ko khager wor mo khombe way Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganari mijenta tenga ko mo manga uga gango ngal kat mare mo andu ku television kani wor kundu anya Jagal TV aba anya waga vision aba anya telentana andan khadiba lemunu ku masha Allah fonnan kayuku courage ni ngimaka iga teleni ngimaka iga golin internet ke kama onumul lawana gango ngar sodin karmuma kulomunu kundu woni dema pourquoi pas o kaga tinyalo gan satellite ngit o kaga teleni kita ko xam kutum mo ko fulum mo ko jolani mo ko sereri ni mo ko ser kutum mo kubeni teleni ngimak lenki maga région ni ngimak lenki intu fungoy moyen o moyen su o gana ni moyen nya o moyen no amak gankot kembre kata khorondru khoto wona lomunu kudema Allah ganna yide nya Allah ganna demande nya هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Donc on est à Marimol Jagal TV fandano khassuga el Jagal TV to khaytnan chenani ani resoni kara khibarin chuadanga wajibi ke khibarin danya el Jagal TV chaîne groupe que on a déplacé nali ke khibare Cheikh waran kunyu waran nawari on a toy tatana inchallah. Merci Traoré. Jagal TV fandano dodo serbega sikundu atoyan Cheikh Haruna Gakou ayani ke khibare kanankinga donc on a ke khibare on a wutu anani ami moko ken fois am fadanta Cheikh waran kunyu siri aywa alhamdulillah ore el Jagal TV soro ore ga sukuni kaga durgo tebe sonin kara suda Allah daga ne ragono da kala yo ke khibare ore deberia o sun ke fono sumun kutu dome o suno kitanya kan ko labane ona bagandi ko labane no ore fa ban kallano miskina de banna ken sunte o suna yige dome lenki ona Allah nyaga dome amana ni Kenya vraiment konto nyagali Sénégal so ambogo na loñumu kemisidu gore bangi serenge bangi salla ga nero gono da khasuda aywa jago merci beaucoup wori mugu wang lenki angati khaymul khana fondation dara go taga Allah numéro kini kudo serbe ga mulina demander bo o ga mulona dara be taga mo gere numéro kina ko inti nyin ko la nga kundu e nyime Sénégal numéro ke xar ngene France ay gollini e 78 636 67 54 inchallah merci beaucoup Gago nawar
Diakhli TV oyi nokobe geni conférence oustaz Harouna Gakou agedi Sakhi Sirou ado Fabi Sirou alhati muni kunga geri société khoreani igedi bunyi nanti alhati muni nga imulina ntegandi danga donc tegandi ndeke kenya conférence fay ko geri donc juste gumbo khore kara gumbo ke telema keme do fo wujune sefa geri gumbo be won nanti ono sumu ko tay donc fay kenya nokku nga sasa ka nokku kebe fay gandunga bak nokku be gumbo ke kunga sore anyeme o fay futron challe nga salli odo sumu kutu donc gumbo ke afa ke khayre nga wala afa ke kundu erinya espaketi nyai ananke ma burni nga kama shwa kama el Diakhli TV en direct o gelli Juma Guédiawaye Sam notaire kati el Diakhli TV voilà juste imagine nga imagine nga moko kebe nga imagine nga nga gumbo tie nga moko kebe donc barma nya fa ke barma ke ma fa ke voilà wa kiani sosi nya fa ke no kundu Sosnia Bakino Kondo conférence de Oustaz Cheikh Harouna Gakou voilà ala hatimum pay doke on daga ala hatimo ko wari juste kuanya sababu Oustaz Harouna Gakou voilà are ngala hatimu nya fay ko kulum no kundu machallah sarentia fabentia machallah ya fay ko kundu tanti ko ngala hatimu donc Cheikh Oustaz Harouna Gakou ala adi délégation ya fagedi kereber kundu desana Allahu akbar desane khayarinya ala hatimu nya fay ko kundu kulam nu lenki angana korta on lenki ya ganji duro serebe sare gantanga fabe gantanga c'est un peu difficile ya alhamdulillah rabbil alamin ni ñambra kité Oustaz Demba Oustaz Demba añane directeur Al Hatimu donc anga en direct el Diakhli TV enkate man ko lenki ke conférence ko Oustaz Harouna Gakou gara su kof me nan dona lo sumu kutu voilà enkate man ko aywa alhamdulillah fombale o gara lati gana mama nan jali re farengama dara gani nyamaga dara saga sire faba sire pour le pen agani Al Yatimu Kermassar côté de Ecobank école 5 en face ku de muna fo maga le kuba ne fe le munu ngabungo maga yo inshallah comme kume telenganu kundu kanango on ranga da on bismillah toujours on a to o yi falle i wokane o amul lodi sunu kit o kitun kini medi on a golle ke nganduma ino de mati publicité garanya ni ba caméra nu garanya ni ba no de o ko jamanu nga machallah do demando gadi e Al Yatimu ko fay kundu sara kallano Faba Kallano bon ya fay ko inchallah toujours on to dangane osewo et Diakhli visite nga il a participé conférence que aussi voilà on est fier de vous machallah osewo te ray toujours modi ngenge isa ora ke nga goli de hakari do ora meera toujours on te gada ngani xaro bara inchallah Oustaz ko ñane Demba Marena nga baka bundu Demba Marega Bundu merci beaucoup voilà kaga ñi serve fayna ni Demba Marega ani Al Hatimeni ko ngani directeur ani garangu no kagar ko mo kebe khayrenga Sakhi Sirou dara Sakhi Sirou Fabi Sirou misile ke ko ngagar kabe khanu nakina Sakhi Sirou dara ngado Fabi Sirou dara tu fa fananga taxu o Oustaz interga conférence kenoko agar ko mo kebe donc so na tereng dome alhamdulillah sonin ko ondru koto kube Sakhi ganti maka Fabe ganti maka woni dema très important ado kefini miskino ten begadu ado fuqaru ten begadu oni dema ko machallah ken fiya fi gorege ne kenga har mende ne kane surtout akefino islama ko kanu ko nyai o gana Al Hatimu nde wona medema akefino islama ko nyai o yi en direct el Diakhli TV o do kay dome donc toujours do on daga sellake on ay ganon ka fay ga position kebe voilà ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون
به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة